Enguute ziri kwija kukorwa nizingana kilomita 3 n'obucweka 9 ezirimu rwa Kyamugoranya kuraba tuweereza Mosque Road, Municipal Access Road, Ruhara Road eziri kwija kuhezaho billioni 18 mu sente za Uganda kuruga mu banka y'ensi yona. Imaze yo kubenefiting ningashe ziri kutunga sente ahabo kubasa gukora ahamerumo ikayo gukora enguuto yo gukora nka basically n'enguuto beautification tubasa komeka ubutare kaza tax parks ibintu bikubasa letera development etawe rizoba twafuna opportunity nangasho mugisha kukusayinira contract yo kuza gukora izindi nguuto umurimba Ararasite. Engutezi zime distance erikwingana kilometers 3 no kucweka 9. Engutezi kuza gukoraho bageta Kyamugoranya Road erikutandikira high main road artuwereza rukambuka rukaza kuriya rukaba LDC iyo ni Kyamugoranya. Then tuyine Municipal Access Road, tuyine Lower Satura, tuyine Ruhara, tuyine na Mosque Road. Ezo nozongo tesikuza kukoraho kandi contractor nibamweta Sipo. Aba bagaruka bato mukona handagano kuboneza town ya Rwebikona n'ekitongore kya Kwedu Construction Company umurimo guri kwija kumaraho sente ziri kurenga umuri billioni 1. And the Ararasite for the beautification of Rwebikona witnessed by the RCC. Zakora amfurije y'amizi tuteke mu karbatsi tuteke mu ibigondo by'amashanyarazi nangashe bya solar street lights. Then engutonza kubazinde parking ayo motoka zirabenze parking ayo byere barabene batambura. So elizoba twasayininga agreement so nutekateka ngo shayona baza kutandika. Abebembeza bari mu RCC wamba Ararasite hamwe na Meya Robert Kachebezi bashaba bahebwa contractors gukora jemirimo yaba kwasabwa kandi kubahiga ngo bakora umurimo murungi abasiko bakaba batorikiraho umurimo gwaba murungi nangwa no kurigero kayombekere iwaro lya koranoriya nako muntu gwawerera bisobwe nani baje ngo bakora umurimo murungi kandi ombwire kandi kubashobora ngo kuba monitoringa tuza kugira kizungu kitwagezera ha company ngiye kuteganisa no kugaruka kushaba contractor consultants hamwe na supervisors bitu kureba ngo batamwa amani bakora umuntu wa buri joro kukozesa services ezo echache kwa na benefiting kutarushisha sente za government. Emirimo y'iyona neija kutwara umwaka gumwe gwonka gasha kwa Susan Charles Sima.